Made turun Yusni adalah pendepak mak kanu merpeto putra pakondeng flamboyan tapeng sor istana ukir ambar muda bila kasim made tengarwa rukun karya. Selamat datang tak kira nyurut kormisep tak katigelet madeti kanuruk le aniko kanu merbeto roa makmut betona maikana ler saaler ler aler kong amomolan anebut atsmayeng sukmon peten kaulah amomolan amemeti nebut asmaipun Gusti Allah aku saya masih lakonana rahman muradunya kabi kamur andeng alam dunya kak dinto rahim asenang akhirat talang ruang edi senang tengah atas nama flamboyan putra pakondeng nikok persatuanan rek bagus apel mosayer ngambek tamoy tanggal 6 le belu mada tengah tanggal belu indah tameliko kare ajanji mulai saben yang betiana kakek mana kendel toro aoknya kare eman toro aoknya tapeng kok beda ambar moda calon karja nih kok calon karja mada tangarokon karya kare eman bulan kati kale aduh mada asomaja tak mencara bentikan manyito nga bulakatikan bulakatika apel mosayer apel pot apel amsos juga tosan pikiran ketika jemparepot mata bulakaretos atosan lah. Yuk coba wardi dulu cakale. Mon aneka le dengan tabengson putra pakondang le pon pada badayanto amal muda le mata dewa
istana ukir. ane kepada Apollo Pelamboyan istana ukir norok geni gawi. istana ukir lek pada badak ekar jana sangkuri yang saedon tanggal 10 lek pakompak aki Siap. ambar muda akar Tanggal 10 mada tengah rokon teriak ruak kasih karjana kersalamat kalebun materno wardi juga apel mau sayar apel pot apel hamsus ruak tosan mata dewa bila tosan mata dewa roa kau lama kasa edut le bila mare akar jo tak laku pabot aki sangkuria malar mantar tepat jaja pak kali guna mantar noleh ada kode di bendela Agrep kapeng sor arwah beda ambar muda bila flamboyan ruah beda bintang surya mata dewa sangkurian katona ruah kak saidon sakala kong katosana palung kuna kasampang neng gua lotruk le dokter terang ane ko bebeka jana montak kepan yang ko bula maja ke agam saidun kotu pasrale ane ko bak berkesena mon kasampang lebar dalam mon ejalan dula mantapan ejo baca tak kembang baca keagrep katuana pokok noro karem sip lah beri gelu sakoni ayat talu atas nama tapeng sormat hawi ban kalebun materno kecungip kalebun pada na polisi teka age cunga tak pate nyaman tapi kalebun angki pokoknya besen atau majar majar besen atau kalebun empu majar kia majar bun majar bun salamatan na sepak empak bun lah cung bun cung beremah wah neng ku tanda kata bela seneng kui pas semak jadi munti kamu ende ida kabula pada tiak saya nomor 5 berio bocek nomor 5 kita nemu jadi bau minyak nah minyak lain rata sana lah perseperan dah minyak jujung minyak jujung nong 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 tak kira yo duma terbulan nabi ida kendil keng monop bik tika supriyatin cik carka caran reng rati tobik mau laju eke telia carka caran tak kelar sake ko corak terbulangan ni ala
Ika ida kendil terus corak na andi pacaran reng rati apa jaran tosan corak dikandi pacaran corak dikandi pacaran belalama Kene golek lakono bile mataku kula ademu cek lakono bi mata nganduk semo Kene komak tika ngocak nganti Pak Kalemun Bentelan nganti aku rindu kepada sayang Dubak bilale Tapak atemu Ambar muda Mengakar Joki-hoki Ane kau pakompak Hati ani kok pada biola bila biola akarnya ini kok atas nama agrep kormisem tak tahu kenjek bila tak ngolong kan kok tahu wow ni Mon cetro di kanobia terus bila etengku takak pas biru biru mata tika jebik tobi enle takok deki lampat dunganan biru lelalaba Dumak lako Pak Kalebun Bantalan ngandi Cok lako tika selingkuh Betiana Pak Kalebun materno lako selingkuh kok kabar ketep kademor ketep le kademor ketep Mon etabi Tasal kendala takok lopan Madap lampeni dungan kain bila Kasim tanggal 10 bila nyeting je aja malolo Dika gelo abareng banesa Pak Kalebun Bantalan bareng Ro'om bersapa magika sanuntolaen Mak ro'om mase sanuntolaen Lain oh beles Kalebun suruh malos mun tak tahu cak nama tawi apa bekel melek kuliah ki ayo dukan terbulan nabi ida palemes saya sakoni mata campur gorengan dan duhur iya lamun nopi lek bula mak sake soko reng rati mon soko beni nubi ngampe ruang ngampe mon nubi tanang dukan terbulan andi ida kendi enak jinggu cik dalam ate bula ida ketika me pakun esto wale Pak Kalebun materno ruwak bede apel hamsus Kan bada eko tak aku lanto Tak kayu bulale Tak kira sakit ruwak tosan le pada sinal na
Tapi boleh apel pot laguna ngambek tamoy. Tak mahali alalang terle kan minyak na aning ko tak bau jak selingkuh eko tak oleh lagi. Oh aku rindu ke Imam Ghazali. Apal modal putra pakondang Bunga pameli Aliko pada akarnya juga bila Ali tak kira nyorot kok bagus, terima kasih. Yuk turun Vina Amil. Madeti kale ane kok tak kira nyorot, tak kira nyorot tanggal belulekor ma akar je niko nono tuan rumana, niko nono tuan rumana. Sip sip ya. Kasnan turun Asnan pipiku dicium Mas Joko, adu bibirku disentuh Mas Joko. I love you katanya, kayun-yun katanya, sekujur tubuhku merinding jadinya. Ku tak enak makan, terbayang Mas Joko. Ku tak nyenyak tidur, terbayang Mas Joko. Mas Joko tak Mas Joko ya membara cintaku, membara rinduku. Berkumis pipis hitam manis, tak jemu-jemuku memandangmu. Segudang pria berwajah tampan, cintaku hanyalah Mas Joko ku sayang. Ayo ki baca ke salam Aan Apel Diro Abah Yaakob Ali Rasidi Sentuh Mas Yanto, I love you katanya, Kayun-yun katanya. sekujur tubuhku merinding jadinya. Serigala Muda, selamat datang Serigala Muda si berbahaya. Pangeran Gondrong Maski Supian Alatas, Ayana Revi Ni'mat, Aduh pipiku dicium Mas Joko, aduh bibirku disentuh Mas Joko. I love you katanya, kayun-yun katanya, sekujur tubuhku merinding jadi.
mie cengkeh. Atas nama Kehadi motor sekelangkong. Lanjut terus ke cugi ko. Tak kira nyorot Kehadi napa boleh ruak kermisem ini kok mak jalan kerja tanggal setong juken tanggal 12 Ruak nono akar je nape boleh kermisem kene kau mina jinggo nak kondak grup sangkurian bila dapat kabar tanah ya ternanangku Nenek niat akar je na tersalamat bila dapat kabar tanah menikah dengan ganti juga ning fitri sekarang kampang istana mina jinggo rasidi calon pangantan aduh pada dengan rasidi calon pangantan nikah pada Rin Supriyati tanggal 12 tentara bulan Sapono. Ay, mare laki bini, engkau majer bu. Ya. Bini, Enggak boleh deh. Orang seket lah. Mun engkak dengan violet. Stop tasanak dulu tasanak dari adok boleh dari adok. Oh, tadi seket dong lah. Todus kali bun mater nom kali bun mater do ke sungai nyaman gelo. Mun tadi seket tadi aja kep. Cak namat hawi mon kali bun mater no. Duh, beremah kok. Menikah dengan violet. Ada bagus aja kep ya. Terus nyaman seburu nyaman. Nikah mek jalan kerja. Kok pada biola calon kerja atas nama kermisem ni persatuan bila berdi apel salah betaping sor kape boleh ane kok tak kira nyorot sebungso Kape boleh nikah kak nono tak kira nyorot viola mek kerja apel diro apel Yakub apa boleh ke hati ini apel jangan kok apel mun arwah mak apel hati tak kira nyorot nikah sebungsa niko aan ben Ali kali bun mater no tak kadingkel ambu biola tak kira nyorot cek Masrana Fitri dan juga Abi jadi Supriyati ani kok putri tak kira nyorot mun ani kok tak kira nyorot nikah kecung adrop kak salam juga Kak Ali Kehadi napa boleh bakal pun meterno jarak Cina mun biru ruak fitri laban ciati Kak Mat bedaan beda Ali bila wardi apa
ben salam kolo Warti juga nak sanam Supriyatin Anika juga nak kerja Bulan Sabolo tanggal 12 nape boleh beremah gini kowe mai karepang roa nono akar je tanggal belu lekor bulan sanga Bulan kau yang to nganak tepasan Hai kata Fotonya pakareng ke hati dari terona ngirema putri tak kira nyorot telopolo ibu yoro bisa ikat doh Gak menawi orang pengguna bunga famili Bunga dadak pada ke hati terjuga nih kok ningsan Trine tak kira nyuruh tepak seket sorop 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 ya robo-robo ya Patotok radana Bula di andi le selok soca mimiran tepa aresat toyes eng delamat toron mon pada esto elamara kareng sepona bila bule ega deka pangistona dumang kena elamara kareng sepona muntika pakun estole kebaya di pacaran kau le hendak kak emas kau le hendak kak selok mimiran kak emas pokok kau le jam lagi selaju pencuki kau le hendak alakan sampian kak emas pokok kaula cek pamadu mula di andi le sotanang ke meherana tepak semelele tepak are pasarana pono-pono pada esto elamara kareng sepona Riyadi kabareng ya anak Rarari jangan Rarari stop Rakara Timur ini Rarari kok Rakara Timur mak cengkal kangkok hai Rakara Timur Odik boleh mesti iman persatuan nani kok serikanan bila ingat kakilan ipekir cuma tiga
pada dalam bagi cuman nak kelaparan Doriai Ilman sesiang indah family Waksi malam rukun family Pak Diono Asona mantuk nalebura karjana serigala muda montak napu mula kaun cengan nale ning gua karjana serigala laskar kaca putra saudara Narwan benar laskar kaca napi boleh putra saudara Arwah Hasan Bansuri calon karjele oh oh Karjana Pak Diono terteka ajanin amin si akarja terselamat ayo cekayu entak entung bada beluk dah duaan isentak matung matutuk mun geluk agelaan mun geluk agelaan para bersanoto mun enika grup seri kana Pak paha atas sesiang kita family mun semalam rukun family wa saudara yana aku rindu padamu tak takdur dak berkat gina se budak na puji tur agel tak ada gigina nape boleh mak mangriati pangeran kok setak dino mayu pangeran gondrong oh la 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 ani kok tak minorum ruak pada taretan meski ruak pimpinan serigala laskar kaca tak kaki le serigala muda se berbahaya laskar kaca jahwa Haji Surahwi nape boleh kini kok beda Haji Hekam Hasan Basri Suri agar je salah beten na tade nyolok pagi kian go tandek na pangejung serigala muda seberbahaya ngecung subenti ruakan nikmat mabali tengka ayana yeni nikok beda Sukyan ko ngiding kabar karjana mang Eva nyurut iya le Monajat panyorotek abala sanunto
boleh ambil anjang-anjang bule agar dia eson namun tak ramayana buduh Sampai boleh rak pada kak garing akar jo serigala muda Nikok Supyan ben pangeran Gondrong ayana Revi tak saleh ACC niko kona pada ongke serigala muda seberbahaya ruak laskar kaca sakalangkung apalong kerja naman terotong ngaji hekam rawak pada suri di pada lima Hasan Sunarto Tua pada laskar saudara ruang mak tak Nikmat Sunarto nabe boleh suri akar je kapigo monjak na kabar ialia ongkuriale monjak na cuaca ladina monta ada ngese istirahat tuh segak kalia Moncat ngalah amang riadi golongan naruka panyorot boleh kabulan sabules mon bulan 11 tado esena sakale segandi tekak saboi tado mon masalah golongan pada moto moyang golongan bulan 11 perak ese belum belas bikin mon sekendal perak belum belas bikin mon segandi tado saboi rami bodo bulan 11 kira